Anyang akiday! Huwag magayam ti usaram a martilyo anak kaw. Uwin nga rod nanang. Adama kiti ati lansa. Nang awam ti pagmartilyo ta. Mapanaklangin bumulot di dyan mari ising nanang. Ah, adda nga ta ita. Ada siguro agtudtudo mo. Awan siguro tinapanan na. Wala, ingkagarudan anak kaw. Tapno may simpata daytoy galba. Medyo nakapsot pailaan daytoy kriseng. Gam napigsa ka na ti sumaruno a bagyaw. Ay, sapay la kumaat ang nakapsot ni Dante nanang. Sapay la kumatakas laki ni Krising matlaan. Oh, Mare, si kamot gayam. Wan mare, umayak ko mabumulot iti martilyo kanila kay mo. Ha? Isimpak la ko matigal pa, ibanda ti kusina mi mare. Ay, wala, Mare. Ni, madaman ti bagyo a Krising. Kahit adaman ang garo sa sumaruno. Ay, wan, Mare. Kalpasan ni Krising, sumarunumot ni Dante. Ay, gusto ko mamot din Sapay medyo asidag tayo iti karayan. Kabut-buting mong umato ti danong. Wan nga rod, Mare. Ala, mapitlaan ha. Sa pulak ti martilyo nila kay ko iti pangikabkabilan na. Nay, si kamagayang paray. Nagapamay. Apihik na kami pinak ka. Nagkapo ka di banggag baray. Napan ko manin, simpa na gin. Maskin nga simpa di banggag may. Ha? Sika nga paray, nagkapamay. Tapos labutin mo na ito imot mo. Ha? Ay mong paray, yara na tayo. Anya, No kaya mo, di umay kayo palay. Tagsat takinay. So mula nga, barbakya. Awan marararay. ay, pas pailaang baray. Nagsagana kitin ka ni. Madama ti bagyo na. Alpasan na ito'y krising. Dapat ti bagyong Dante asumaruno. Una, dahanag mo na yan. Tas ka na babae, mamadandanakan mo na yung hay! Anya, Umay kakidi yung palay, oh. Sumarmo ka tao minumta. Irar ko man yung pagkanta, kakabarbaro. Ay! Nagmayat ko minaw, kabayata di palagkanta, oh. yung may gayang bimulog ni Baklay, di martilyo ba kay? Wan lakay. Naimbag ta dapat ti may isa martilyo. Wan nga raw, yung may binulog ni pare Berting di may sa martilyo, di kalman. Isimpa na kanong ti pag-ininlawan na. Kuni, nagsasarunong ti bagyo na. Ay, wan nga rod. Malpas na iti Krising. At dapat ni Dante nga umay. Ay, gusto ko maamot din Wan nga rod. Nakabot-butong dito ayan tayo nga sidag ti karayan. Sapay la kumaa, tasaan lang umatunay ti danong. Nabigatay mo. Daita nga rod. Daita la unay ti pagbutbutngan ti kaduan. Nung umato ti danom, ijay karayan. Ne, abay day talakay. Inruar mo matan day tapang kantaan. Isunto mo lang agbagbagyo. At kanta takidi na. Bilay. Ay wala, nagmayat ti agkan-kanta ita. Taawan maar-aramin. Isumay ka. Nalang, hanggang sa pulin di may kinsong baw. Takumanta, man iti paborito ka kanta. Ah, anyat paboritong ayan. Kanta, mantay. Our love is unconditional. We know it from the start. Apay, oray Ilocano tayo Kaya tayo mo ti kumantay di country song Yalaki di. Ay gayam man niya. Day tagayam ti kanayon mo akantaan. Sipod pa'y. Ang kanta ak man mo, iti Ilocano song. Anyangay mo, Ilocano song day ta. Bakay. It amin ang aamakitak lakay. Panglamay. Ano mo? Malang, sa pulam nga raw tayo ibas pasapol ka. Tarog yan, tanti kumanta. Agasan mo man da kita agaruban na nang. Ah, Kabayatan ti bagyo.
Kan kabayatan ang madandanagan na itidad duma akaruba. Gapoy tinagpigsa nga angin kun todo. Mayat mo ti panagkankanta daan tong pinpiling. Iwan nga ron. Kasla na bangin insultaw. Niloy da mismo akaabay da iti balay. Agisim-simpada iti kalba iti balay da nga urit tudo. Imbisa mapanda tulungan. Nagmayat kailangan ti panagkangkantada. Uray dala ipukpukaw kan iikis ti panagkantada. Pakita damat ti aglawlaw ang adandanagan ti amin. Sa bagay, simintado ngamin amin asulit ti balay da. Iso na kanilaks dalaan ita amad ang mga agbagbagyo. Sanda nga amo at tumulong iti pananaan. Uray kumasaan da ang mapantumulong. Saan kumakasta nga agkakantada? Kabayatan ang madandanagan ti kaadwan. Hindi pa akastada na gitanana. Iso asaanan nakaskasdaan. Anya lakit din daan dong agasawa lakay. O nga rin ba kayo? Bisit ti amin nga, gisim-simpa iti galba. Kas kada amin ang mabalit ang maisimpa. Nga miso, nagmamayat ti panagkankantada. Oray dala ipukaw ti kantana. Sa pinagpigsa, makatitilang iti lapayag. Saan da, makarik na. Makarik na dayang amin nagita nga agasawa. Kat idi pa ang akasta ti ugali da. Nawan bagyo uno tulong. Saan da mo nagkanda no agin-inay. Nung bitang agpagbagyo, nagpigsa ti angin kang tulong. Isugit ti panagkandada. Krising pairaang da ito abagyo ita. Makita man no aging kain kang sumangkot ti sumaron no abagyo kat kumanantada pa ilakas ta. Napigsa ka no ka ni Dantay. Nung da ito'y krising amadama. Ayun, iso din nabuyak idi diwi idi rabi ilakay. Ay, salpag na kita karuba. Hindi pa amo ti tumulong iti karuba na. Naimbag kumamot na, na oray saan da mapantumulong. Basta saan da magkantanta kasta. Sa pinaka full volume ti video okay da. Nalakit din. Lakay, nakastrak matgaya man ni Bagyong Dantay. Huwag nga rin ba kay? Nakapay mga simril ayo. So kita na nagpig sa ti angin kintudo lang. Saan ang makaapekto day takadata lakay? Ayun na. Simintado amin na sulit. Balay na. Iso na lang at asinag tayo ti karayan. Malayo sa bituka. Ha? Tagalog ka? Ala, itakit din iya kusina. Insagana kong ti pamigat na. Nagluto ak iti tinapakin itlog. Kalpasan ti pandangan ta, ang kantata manang. Ay, uwi na. Iso mo lang ti pang panunutan kahit pakay. Awang nga rin ti mararamit ti ang kantata. Ado nga min tinapanunot ko at title ti kanta saan ko anakantay ti kalman ka. Ay, unay siya pakay. Ado, may tinalagip ko atay dali kanta-kanta. Ay, kintong madam to na. Ala, intang nga rod mga hanan lakay. Kung unay na ya karuba. Ay, manipod ininanong iti bagyo a krising. Nagkakantada. Aging da itasimbang patan ti bagyong Dantay. Ay niyalaki din. Ay, di damo ti makipag-rate na itaglawlaw ta. Adaw ti lumablabas ang mapmaman ti da iskribahan. Tamabutang da itinapigsa at todo kan aging. Nang dagita apiling kan anto. Kasla saan da makarik na. Nagmayat pa ilaan di ba nagkankantada. Ay, agasan man. Kalualdawin nagkangkantada. Naimbag ko mamuno nagmamayat ti kantada. Pasig mo ta sila. At agdagaron nga ipigpig sana titudaw ka pwede pa nagkangkantada. Alagi din na na. Bitbitin ta nagiti napatag na alain ta. Indamit ni Diyos eskulaan. Ang mga nun at dapang ipigsa na tituto itong rabing. Ay na, nakabutbutan na dumanon ti dalong ti karayan. Aging ganito yung balay. Ay, kabutbutang nanang. Awan nga tati panggap da kita akaruba mapanidya skwilaan lakay.
Awan na siguro, tani. Nagpigsat yung hangin kanto daw. Nagmayat pa lang, ti pa nagkankantada. Uy, ngida pa'y lakot nga agsagana. Kasi lang aron awan ti bubutngan na. Alakit eh. Alam tibag nga insagana kabit-bitot mo tayo tibag ko na kay. Intan, indiskulaan. Awan makay, ang tangarudan. Ay, kung naklagi din nun saan kayo maumay, mare. Anya saan? Pagyanan mi ngay mo't ijayin o maduti danon ijay karayan. Kaya kay karuba tayo nga ijay. Saan na nga umay? Ha? Asin ti bagbagang mari. Sino ba'y kumamay, mare? Kung saan na nagiti agkan-kantang ori madamang agbagbagyo. Kunak lakit din. Tsak mo ba dako ada mari? Itay limabas kami ijay. Madama pa'y lang ti panagkankantada nga agasawa. Anya? Pulos nga awan dadanagan da iti bagyo. Nakarelax da ijay balayda. Kabayatan ti panagkankantada. Ay, anya laki di. Nang bayamon Tinapat na kada tayo ita dito ay eskwelaan. Safe tayo dito. Adayo tayo, ijay karayan. Bakay! Ay, bakay! Nagpigsa mo, tinadanaw ni Tikarayan! Ha? Ha? Di maron din pala itinanong bakay! Ay, ayun nga pa'y sulakay. Alawa ka sa nang dagito usarta. Bakay! Ay, mangrugin na marmatili kong tipalay! Umay kang bakay! Rumortan! Uray nagpigsa tinuunaw! Ang mga numayanot tapay ko! Intan! Ay! Abayasan ka matagdagari kumare. At pampanunod ka kadimanin iti title di kanta-kanta, kalpasan ti bagyong Dante. Ayan yung laki din. Si kakit di mo't mari. Kas ka lamang insulto iti kasta ngay bagbagam. Anya? Mangininsulto ang ibagbagam mo, mare. Sana ka mangininsulto anya. Ibagbagak lang di podno. Ayun gayam, kasano kayo ngayon makakanta? Kit di nagasamit din ti danong ti karayan ti balayo. Ay, day tangarod ti pampanunutak ita mari. Kasano kami ngay kinilakay ko. Awan apulos ti usar mi anay ligtas. Ha? Ay, katanya nga ita. Idi madama pa lang ti bagyong krising. Nawaya ko panagsagana yo. Ngam, apong, saan mo ta nagpipigsamit ti kantayo nga gasawa? Daan nga limukin nga. Diyan na kita kang kantain nyo, idi. Ha? Kapayata na busy, kan madandanagan di aglawlaw. Busy kayo mo nga kanta kanila kayo mo. Da kayo, ti mangin insulto, iti kasta nga ramid yo. Mari. Anya nga ita, awa na pulos na iligtas sa gamit yo. Agyaman kayo latan ta nakasangbot kayo pa nga nakaruwar iya balayo. Tano saan? Sigurado pinag-aagawan na kayo ti agatol. Kas kada palta ti karayan. Ayan niya laki din. Mare, ang mga no adda maitulong yu kada kami iti asawa. Imbes ama siya di tatao kada kayo. Gapo iti napasamak iti balayo. Ngam saan? Taadapay kitin ti mangibaga. Agong nayo? Anya? Saan nga agsakit tinakam mo Nga oray kas na ti bagbaga ti tatao. Gapo taam mo yung mag iti bagbagi yo nga adamot basol yo. Mare. Nagpigsa ti todo kun angin. Ngam apo. Nagmayat ti paragkankan tayo nga agasawa. Akas laawanan ti sumarunong aldaw ang mabalin apa nagkanta. Ay. Pasensya ka na. Ngam awan ti maitulong mi kanta kayo. Day asi mi kanta kayo kat nasukatan iti rurod. Anya nakit din. Anya laki din ngamin pare. Madamang agbagbagyo.
Ngam nagmayat ti panagkankan tayo nga agasawa. Paray. No kumangamin idagrugrugi pa ilang ti bagyaw. Insagana yu kuma dagiti mabalay na may sagana. Imbunag yu kuma dito iskwilaan. Ay, Tawari din nagastita na ti karayan ti balayaw. At least, na isalbaryo kuma dagiti importante nga saryaw. paray. Idi mo ngamin madam mga bumbunag dagiti daduma ka ba? Kahit mayat latat ti kantaya kun ni baga mo. Kas lawan dadanagan niya. Pasensya, paray. Pasensya ka may pare. Tawan ti maitulong ko king ka. Urayin nyo latan ti itulong ti barangay kada kayaw. Ay, kasanuta pa'y itan lakay. Bakit? Uray adda itulong ti gobyerno kadagiti na bagyo. Saan lat nga umdas? Sayang dagiti amin apundar ta nga usar. Namu tala ko ma. Kas ti mapasama. Nagsagana ta ko ma. Saan ta ko man nagkankanta kabayatan ti napigsa nga amin kanto da. Basol tamat kit di lakay. Awan ti sabali apabasulan ta no saan ati bagita mismo. Iti ka ano man. Saan na mauli day bakit? Nagpigsan to mga min ni Dante. Una yan, anyalaki din. Nay, kunak man no da kayo ti mga ramid iti but ti barangay tayaw, Elmer Lakay. Da kami ba't kagpaiso bakit? Apay nga raw nga jinggay ka, kat awan pa'y ti makitak abot ti barangay tayo iti munisipyo. Barangay tayo laeng ti awan pa'y but na. Ano nga raw, di pa ka kumikumak bakit? Jakon masago day taabos. Anya laki din. Nakababain mo't ano ti barangay nga idadaulwam ti awan but na inton fiesta. Di ka di madanagan bakit? Kasaritak tao nagiti iskay. Ta iso na pa'y lang ti mga ramay. Na, dagiti iskay pa'y laeng matibaon mao. Wala. Tano mga maktibos nga arabidan da, di uray kukwada ti premyaw. Ay kat ibagam nga rod adagos kadakwada tapno adda marugyanda. Manunga aldaw laengaun kat mangrugin ti fiesta lakay. Pinayaban da kanungoy, kapitan. Wine, tada ti paarabid kaw ka na kayaw, iskay. Anya day ta, kapitan. Da kayo pa'y man ti mga rabid iti bus ti barangay tayaw. Kunak laki din na narugyan yon, kapitan. Ay, saan mi amasangaw? Amumbag, adaw ti pakakumikuman me. Iso ano mabalain kada kayo kuman. Ay, di kayo matanagan. No mga baktibos niyaw, ay di kukwayo ti premyaw. O sige, kap. Kasaritak to nagiti padak nga iski official. No anya ti makunada. I-message mo ida, tarugyan yaw, tagarami di tamat lang. Manulang aldawon kada mangrugin ti piyesta. Uwin, kap. Arigla daw. Ay iparpartak yaw, tanay. Nakababain, no tilaang barangay tayo, ti awan bus na. No kasta, ipasa ni Kapitan ti trabaho da, kada tayo iske. Uwin. Apay ngay, Uwin ata busy da ka no. dagiti kagawad na ngay. Agpapada da ka no busy. Isa ada tayo di mga ramin. Adda premyo ti mga habak, saan ka de? Uwin. Kiti ko na ni kapitan. No mga abak tibot tayo. Kukuha tayo di kwarta. Mayat ang arod no kasta. Adda gunggo na tayo. Uwin nga rod. Iso na lang da. Manulang nga aldawin. Kit mga rugin ti fiesta. Masapol arugyan tayo adagos. Mabalinday da iske. Aramiden tayo ti kabalan tayo, tapno malpas adagos. Pasensya kayo nanang. Saan tayo matuloy ti outing nga plano tayo? Apay nga ibe ni anak ko. At dati arabidan mi nanang. Anya manaon. Da kami ti mga ramit itibot ti barangay tayo. Anya.
Kunak man no trabaho na kapitan dayta. Una na. Isuda ti naka-assign. Nang busy-busy da ka no. Isuda kami timbaon da. Sulit magkidi ah. Ano mga abak ti bot? Kukwami ka no ti premium. Naladaw ba't una yan dayta? Isu arugyan mi adagos inton madamdama. Ta isupay ti malpas nanang. Ay, kunak lakit di ano makapag-outing tayo umatan. Di kay madanagan nanang. Tano malpas tar aramiden may. Ituloy tayo ti plano tayo. Mala, wana na nako. Anya ngay nga ron ti maramida kat responsibilidad yung matlaang dayta. Kinasarita da kayo ka din nila kay ko, Benay. Uwin kapitana. Narugyan nyo nga rudan ti ba? Uwin madam. Nalpasin na dyan inton bigat. Nagpartak kayo umutang. Kapilitan na ah. Tapno may sambot, ma'am. Di ko na nila kay ko kat kukwayo ka no ti premyaw no mga baktibot nga aramidan nyaw. Iso ka da timbaga na kan ka. Uwin kapitana. Barang mga baka. Lalaingan nyo lata. Nila kay tumang amin. Di dagayang marami ti responsibilidad da. Ngam naladaw mga imbaga na kadakayaw. Dayta nga rod, madam. Ninsapsapan ako ma. Diyan ko matimayat a disinyo ti but tayo. Ang aramidan nyo lata ti kabailan nyaw. Anyat amuyong ay, ang mga no ti aramidan yun to ti kapintasan. Kumusta nga itibot tayo, Benay? Narugyanan, kapitan. Kano amalpas? Itamot lang al daw, kapitan. Ay kinasaya at nga rod ano kasta. Ay nakababain kinimayaw no datayo lang ti awan but na. Di ka madanagan, kapitan. Masigurado ka may sambot. Ay da kayo nga rod ti makaamo dita. Mala, agpakada akaw, tadapay napatag alakad ka. Ay, uwin, kapitan. Agananad kayo. Nakaumay kayo mo ma'am. Kaya't ko lang makita tibot nga aramidan nyaw. Nalpas mo't gaya man. Ay, uwin, madam. Kalkalpas milaeng. Mayat mo't didisenyo na. Ha? Mayat ka day, ma'am. Wen, saan ang madlaw aras? Agyaman aklaw na itang mapresaryo, madam. Asino nga'y ti kadwam anagaramay. Nagitipada nga iski, madam. Congrats ka da kayo. Mayat. Uray raskat mayat lata tibot nga naramit yaw para iti barangay tayaw. Dimbaga sa kijay munisipyo itay lakay. Nalpas matgaya man tibot tayaw. Aya, Wun, mapan mo kitaan good job mo kadagiti SK officials. ay rumbag lang nga ramiden dati ka ba Irlanda? Rumbang nalaang matangag yaman ka kadakwada, taisuda mo tinagaramid iti responsibilidad yaw kadagiti kagawad mo. Responsibilidad damit lang dayta. Wun angam da kayo nga road din naka-assign na imbag kumaa no timulong kayo kadakwada angam saan mo. Uray merienda laeng kuma no isot intulong yaw. Ay nalpasan bakit? Inton sumarunong nga main, tutukam dagiti responsibilidad mo, tapno saan aras amin. Ay italaan dayta. Tabisi da tao bakit? Mandanagan aklaunay, Bene. Anya mo ti pagdanagan na eh. Panagkunam kadikat mga baktibot tayo. Siguro. Kit kita nagitibot ti dadto mga barangay kat nagmamayat siya. Mayat matibot nga naramid tayo Mapresyar to pa ni madam. Pudno, Uy, may itay. naimbag man ta maapresyar na oray simple lang. Simple lang. Ngam adadating na. Inton bigatan ti judging. Ken announcement of winners. Ano san tayo mo rayan? Barang mangabak. Di adan ti kunggo na tayo. Mariela.
Adamot kayang consolation prize ti boat nga inaramid yo ba ni anak ko? Adamot kid niya, nanang. Sayang lang, kasang nga iso ti first place. Okay lang, dayta. Tinapatag kat ada kasukat ti bannog yaw, anagaramid. Ada nga minan ti kuna ni kapitan. Kukwayo ti premiyaw saan ka day? Uwin, nanang. Iso ti imbaga ni kapitan. Sakbay arinugyan mi ti nagaramid. Di adan to ti Gismel a pagbibingayan yaw. Ay, uwin, nanang. Iso pa kasukat ti bannog, kin sakripisyo mi mo ta. Ay wala, narigat nga ta ti rush. Ay, podno launay, nanang. Naimbag ko na ayaw, ta. Nailipas mo mulaan. Kat, kano ngay amaalayo ti premyo yaw. Itada itamot laan. Saan, nanang? Mauray, tadapay proseso na dayay. Iso nga urahin may. Damag ko kat agda ti maala ti barangay a consolation prize para itibot nga inaramid dagiti iskay lakay. At damait, 10K. O di addaten kay a pagbibingayan dagiti nangaramid ay kamayat ah. Isupay mo't dayta akasukat ti bannog ken sakripisyo da. Una. Ala, itimplaan ng bankid di iti kapibakait. Mangirwar ka ba't lang iti tinapay tag merienda at man. Kunak nunangan kayo ijay. Nangan kami nga mabisinak manain. Mabit lang nga raw ta itimplaan kay iti kapay. Kanya ti masapul mo, Ben, eh. Kasapulan mo ti Weaver, kapitan. Para itay. Para iti premyo ti vote tayo. Ti kunada iti munisipyo. Kit di mi maala dayay no ti permanyo. Na inagan kaming kada kayo dayay, kapitan. Ay, pagpanunutak pa'y. Pagpanunutan? Apay ngay, kapitan. Nagbaliw ti ka panunutak. At dati napatag ang nakaiplan 1 na dahil kwarta. Ti kunayo iti damo kit. No adda ti premyo. Kukwa dagiti nagsakripisyo anang arami diti vote. Nagbaliw nga raw ti ka panunutak. Kapitan. Awan magayam. Napala kay barangay hall itay. Kit awan ti intinda kapitan nakasuratan adda tayo ti mangalay ti premyo. Madipay kay diti kita da sekretary kan treasurer kanya kitay. Hindi mo namaan day ta premyo, Bini. Taapay mo. Nakita ka na pa ni Kapitan Ija Munisipyo, iti agsama. Ha? Sigurado ak ati consolation prize tayo ti ginagara na day jay. Apay ngay. Naglawag mat. Kupitan naman ang day ta premyo. Sigurado nga agdiritso man ang iti bulsada. Ay, saan mo takas ta ti saritaan ah? Anya nga ro ti aramidan tayo. No kwarta ti saritaan. Bida talaga da kita. Dayta ibulsada ti amuda man. Ay, makapadismaya launay dito, kapitan. Kapitan kupit magayam. Para 10,000 lang nga premyo. Kupitan na pa eh. Nyalaki din. Kumusta ngay anak ko? Naalayo ti premyo yaw. Awan ti maalamin, nanang. Ne, apay ngay? Inala mo kami ni kapitanin, nanang. Anya, kunak man no ti saritaan, kat no asino ti nagsakripisyo para iti daydi about, kat iso ti mangala iti premyaw. Nagbaliw ka no ti kapanunutan ni kapitan, nanang. Anya, Kasta mo dagiti tattao. Basta kwarta ti saritaan. Di dagpaabak. Adda ka no tinapatag na kay planuan ti kwarta. Jackpot yan, nanang. Sigurado nga, bulsa naman rin na. ay dadaulan na ti dignidad na para laang iti Gismel. Jack mo, nanyamit ti adda iti kapanunutan da ita kapitan, nanang. Narigat ti agsasaw. Si kamot kayam ti lumabas pinat. Adda ka di ibagayo, manang. At dalakayat ko ang maamuan. Ay, dayta. Pudno ka day. Ani kapitan tinangala iti consolation prize ti bout nga inaramid dagiti iskay.
Anya, ay da ka mo Da mo kat ko kwa dagiti iskay day akwarta. Inala ka no, matan ni Kapitan. Ay, apay ngay. So matimbagan ni Benny kanya. Ay saan mabalinti kasta Una yun day tanga Elmer. No anya ti saritaan, iso kumati matungpal. Nagbaliw nga raw, di ka panunutan na. Bala, bay amanang. Kasaritak to day taatao, inton malaw. Agtugaw ka man, tag sarita ta itinalapat, Elmer. Ay pangaasim ta din naksermunan. Napudot pa lang ti ulok nga aging gaita. Apay, anyat na pasamak. Ay, marurudak ka da eskay. Apay asika ti marurod ka dakwada. Kat si kamet ti di na amo ti agtungpal iti saritaan. Awan ti ambom. Iso ano mabalin lang, ha? Agtal na ka. Amo ka! Si ka tinangalay ti kwarta para kumakadagiti iskay. Anya? Ha, di ka man agin didiam mo dita. Apay nga inalam ti kwarta nga interim kadakwada. Nagbaliw nga raw, di ka panunutak. Anda napatag, anak kaiplanwan na day kaya kwarta. At dati napatag anak kaiplanwan ti kwarta. Wano kayat mula nga ibulsa. Iso akasta. Ay, saan ang nasaya at ti kasta nga inaramid mo? Madismaya dagiti iskay no kastalaan. Amumot nga isuda ti nagsakripisyo para iti day tabot. Agtal na ka man. No kastalaan, awanan, sigurado ang maabak kantaw inton umay nga eleksyon. Day takupitam lang ti amumag. Nimbabasak di tatersina itay, kat sikat ipagsasaritaan da. Ten kay kanulang ti balor ti dignidad mo. Amo ka. Kapitan Kupit, kunadapay kan ka. Ay kahusto na. Isublik nga ruda ang di Ismail. Ay kat isublim, itamulaang. Itad mo, kadagitis kay. Wan, inton matamdama mga anak pa'y mo ta. Anya kalaki di mo tang. Ay, hustong di sermon, pangasim. Inoray mo pa'y laang amadadaal tinagan mo para laang iti 10,000. Pang-asim man tabaliwam day tang aramid mo. Kapitan ka pa'y mag. Sika kumati agbalin a role model dito'y lugar tayaw. Mare, adala ko nga mangga? Ay, unay kan mare. Siguro nuulag na ita, tinukaw na kan, salbag. Anya? Dayta man nita. Sang-sangwam dayta lago ka mangga, anya lagi din. Ayun! Dakmat lang napansinan. Una yan? Sus! Kasama da amin na linao dayta rupam. Ngam saan mo bailaan nakita da kita nagdadakal amang gadita sangom. No niya loonay ayan ti pampanunutam. Si Kakit Demat. Nagadumanan na ibagam si kabakla. Mala, mano a kilo aya ti katangam? Mano ti per kilo aya? Ay, 45 lang, mare. Ala, ilakwan nak iti may sa kilo, mare. Makapangpanganak at talaga iti mangga. Okay. Mabid lang, mare. Anya na dito nagbubukol nga imet mo, Maray. Ha? Ay, kumare. Mangga da ito'y. Makapangpanganak ngamin unay, iso anapanak gimatang inja ni baklita. Ay, kasta ka de? Rabi imot amangan ka iti mangga, Mare. Kat, saan mat aljay oras ti mangan? Si kamat. Si kang mare, papanam. Ay, may sublatak man ang mapan terse na ni Baklita, Mare. Inak man gumatang iti si Dain mi. Ay, katwa na. Barang saan pa'y ang nagsara. Ala, mapan ka nga rudon, mare. Barang nakalukat pa eh. Nasabat
da, Mare. At damot imot na amangga. Ha? Ay, wan mare. Dito ay tinagatangan na. Kasta ka di? Ay, oo na yun day a babae. Rabiin yung manganti mangga. Siguro, masikog day jay. Ang mga nuagin inaw kit din. Ha? Siga kitimat mare. Asano ko mga aginaw kat awan mat asawa na. Oho. Awan asawa na. Adumot ti tricycle driver amang itultulod ken kwa na balay na. Oh. Anya tamo tayo ngay. No, damot aramiden da milagraw. What? Oy! Nag-advance mat una yan dito panunod mo, Maritonya? Ay na, ibagbagak laang ti pudno, Maray. Amok ti mapaspasamak iti biyag na day Brenda. Awan asawa na. Ngam adaw ti lalaki na. Iyos. Anya? Iso nga amok. Masikog day jay. Agasam man. Kundi gatang iti mangga kanan na kanumat kit rumabiin. Amok. Agin inaw ti sayet a babae. Anya lakit din. Ay, salbag ti amin na salbag. Nung nangalalaan na nga ta, tikas ta nga imbaga na kan ka, ha? Ay! Amo mata ni Tonya. Amin na makita na agad at damadi kaipapanan na. Ay, oo na yan. Dapula ang tanakita na anak kay gamiti mangga, ibaganan nga agninawak ka, no? Wan mare, iso timbaga na, edi simublat kan ka nga imay gimatang. Anya lakit din. Apay, saan ang mabalin ang makapangpanganak lang iti mangga? Iso nga imayak gimatang? Diyak man amugan ko nga na. Oo, kis ti saba. Tay baga na pa'y kan ka ano ti lalaki at tricycle driver ang mangitultulod kanyak ijebalay? Ti awanan ba'y na babae? Gimatal ti dakulap ko iti rayta nga imbaga mare. Matungpak day iti left and right kunak tumat. Ala tumpaam. Maruwam ababae. Day tati parakan ka. Anay ko, apay atinong panak magtatansi ka, Brenda. Apay, saan ka nga aware nga adatrasom kanyak? Lablabi damat. Maminsan pa'y, lablabidang ko ng pailang, ha? Ne, apay nga atong pa, kamatan atong pa. Anya nagitinapan mo yung bagbagay di tersena ni bakla. Alaman, ibagam man di isang wanak ita. Anya? Gapulang iti mangga napan ko ginatang, napan umatin yung bagbagang agninawakon. Kandidakas na pa eh, nakunam ka no anagado ti tricycle driver amang itultulod kanyak injabalay. Malamang, iso di nakasigog kanyak, kasta ka di? Ha? Maminsan pa Day, tati maganap mo, salbag ka. Awanan kay tibain. Amin magtangkat, kami ti dakas sa kay papanan na. Maminsan pa ito niya. Maminsan pa ya, salbag ka. Ay, naapaw. Una yun dahil akulay ti rupam si Katonyak. Tas lang na luom nga star apple. Sumardan ka si Kabaldo. Di nakbisita na karkarong. Tama nga no si katipagdasalan ti pungtot ko iti Deja Brenda. Oh, si Kapay lang ti daganas na nga agsaw iti kasta. Anya? Nagkuna nga minken ka at tila mapan mo ibagbagay iti tersena ni bakla. Anya nga ita, tinumpa na kalangarod iti kap nekam akong pa. Sumardan ka ko na. Ne, dayta nga min di paglayngam. Amin na makitam, dakas ti kay papanan na. Ulitam tupay, tapno tungpaen da kan tumanen. Anya? Tapno maimyun dayta rupam iti tungpa nga awan patinggana. Anya lakit din. Ay naapo. Gusto lang unay na itangay naramid mo kan kuha na, mare. Aywan, mare. Maminsan pa'y talaga amapan istoryaan iti awan kinapudno na. Saan lang atong pati paraman tuhon kwa na. Ay, bilibak mata talaga iti kinaturad mo, mare. Agasam man, tawan ba nagduwado ang manapan ng tungpa?
pakan kuan na. Ay, marurodak man iti tattawa kas kan ko na. Saan mat nga anuan? Ngam amin ang makita na, ikan na iti kaipapanan. Asino kumangay, ti saan ang maibabay iti kasdeng aramid na. Sa bagay magkat ni, Awanan ba inday di aton niya? Ure man no aglinipat kami, agkumari no kasdeng mutlaang ti ugali na. No awan kumarik, awan laang. Anya lakit din. Kat, saan na kumamat ang iraman mare, unay kan? Ag kumari talatamat unay yan? Asino may mat din nakita kakakuyog mo ang nagpalaot ini kalman, mare. Ha? Sino ang lalaki ti bagbagam, mare? Di ka man agindi di nga awan ang mo, Marilisa. Anya? Kano na palabas kayo, idi kalman. Nagkuyog kayo. Panagkunak ni pare kulas dayjay. Un mare, naira na ngamin nga damapan ko alaan ijay laod idi kalman. Kat nagrana kami mat ijay kalsada, ay kat nagkuyog kamin Amo, mare. Ti kuyog-kuyog. Pakaalaan iti sikog ako nada. Anya? Ay, sika talaga, mare. Amumot nga da asawak. Kan maysa, si aasawa mat ni pare kulas. Amaw mitapanawan. Adaman asawa wunno awan. No ti pa nagkunam kat adas something mi kin ni pare kulas, nagbidot ka, mare. Nagrana kami laang, day talaang, anya lakit din. Apay, mare? Saan ka kadipay? Anagnagkam, hindi pa nang tungpa ni Mari Brenda kan ka? Katpudno matibagbagakan ka, mare. What? Nakita ti dua amatak ti panagkuyog da kini Nicolas. Agos man ta nag-sweet da paya magmag na iji kalsada. Anya? Iso apat tiyag. Adda saan anasayat nga aramiden da. Agos man nagragsak da magmag na iji kalsada. Ay, sika talaga, mare. Amin mata na makita kat kami di ka ipapanan na. Naimbag kumaa, no nasaya at aka ipapanan, ngam saan man. Ay na, mare. Saan ko nga ibaga no saan anakita ti dua amatak ko na tumat. Ala, adakan ka dahi mare, ngam no siya. Saan ko apat dyan, tibagbagan? Ay, salbagket di day di atarabitab a babae. Saan lagay ang masisya kinang ibagaan na mare? Uray dahana kan Luisa ide daya na panamadlaing bagbaga nga adda kanulimad a relasyon yo ken Nicolas. Una yun aton niya day dyan. Ay, dak amuno anyat maaramidak no makitak ti panagrup-rupa na. Amom, ni Mari Brenda, saan na nagpangadwa na pa ni Jay Balayda na panatinong padagos? Gapumadlang iti saan na budno alablabitan na. Payman day di a babae. Anya lakit din. Kasanon no makadanon day taada magkinilakay ko. Sapay managimon ta asawak. Anya laangan nga iti maibagana. Ay, wala nga agpaisuan niya. Sigurado nga aga pa kami nga agasawa no kastoy laang. Mala, mapan kay Jay Balayda mare. Kasarita man na imbag. Wen mare, talagang aramidat deta. Saan laang apan nakisarita. Talaga ang matungtakan maisagunot ko day dyan. Anay ko! Nagawan ang bahin mo? Mangdadaal ka mo din iti relasyon ti agasawa iti kastang aramidam. Apay ngay atinong panak madlantan, Lisa. Talaga adamagampay lang no apay atinumpa ka. May sapay. Ay! Anya ka din tiraramidam! Salpag ka!
Di mo orayan ang mangirwarak iti pangpang urkukin ka! Anyat napan mo imbagbaga iti kaaruba nga dalimot a relasyon mi kin Nicolas, ha? Apay, napanak na kam? Nakitam lang ang anagkuyog kami. Tilamatan tinapam mo imbagbaga iti tattao. Anya? Ah! Anay! Salbag kakit di. Kasanon numaamuan ti asawak dayta anapan mo imbagbaga? Ken ti asawa Nicolas? At ebidensyam, ha? Kwa? Ah, awanan kay tibain. No dumanon day takin nila kay ko. Idarum ka ko naktumat. Nakitam na ang anagkuyog kami. Tila-tilan tinapan mo imbagbagay ti tattao. Di pa ilagdiwig day tangiwat mo. Makapapungtot ka. Ay, tinumpak iti nagsasaro no. Anya? Kit nan ano ngayon tiro pa na? Bibiyang ko kumaitirupa na. Tinapatid kanya. Natumpak iti namitlo. Ay, una yun bakit? Kaasi mo tiro pa na no kasta. Sapay rapas ti dakula mo. Sa anak anaasikan ko analakay. Pulos sa anak anakarik na iti asi. Ha? Talaga apong to tinagari iti bakit. Ay, yan laki din na ya. Maminsan pa'y nga damang ko asayang gusang na dahi a babae. Talaga saan lang atong pati paraman ko kankwana. Bakit? Nagalas ti ugali na dahi a babae. Isumsa lang ti tao anay parso akas jay ti ugali na. Makapangarya! Kanya lakit din! Nay, lanang matay tayo pulpulagin mo di tarupam, Tonya. Tagtal na ka. Abay, nasaniitin na tarupam. Gapo iti tungpa nga awan patinggana. Anya? Naimbag man uray namin ano da atong paang day tarupam. Kit saan kalata mo pukpukawan iti namnama ang mangipapaan iti bombanag nga imposible ang mapasamak? Tikunak, sumardeng ka. Tamangan no si kamot itong paa. Aha! Di ka pa ilang amin baliwan day tanga ugaling. Apay, manupay ay ati masapol amang tumpakan ka, sakbay nga agbadbaliw ka. Anya? Ay, na-immune na talaga day tarupam iti katutungpa. Ay, Kita man, saan pa yan at tumalabday talanang ikabkabil mo di tarupam? Oh, kasla nakatrace pa'y laang ti iman ni Lisa dita. Oh, anya laki deg. Ay, naabaw! Kung laki din no asino kan. Si kamagayam to niya. Ay, si kamot kardo. Kas ba al-alya ti panangkitam kanya, takas taon na yapan nakakidtot mo. kas kamo lamang gagamot din, hindi kasta lang ah. Anya? Day tagayam ti magbagada, tinumpa ni Brenda, kinlisa niya. Ay, una yung mga minan ti pamayam ka nagiti makitkita mi taglawlaw. Amin mo din kay ikam iti sa bala kay papanan. Apay, addaam mom aya iti napasamak si kakardaw, takas na ti bagbagam kanya. Alaman, Amo ka. Alangan mo asang nga ibagat ti asawa ka niya. Ay, sos to niya. anya? Nimbaglangan na. Tasana kadagos anamati iti napan mo imbagbagay ti tattao. Nga dalimod a relasyon da kulas kenti asawa. Ay, salbag ka. Baliwam day tangaw galing. Tani, kasi mo day tarupa mamatungtong pa. Gapulagit ikinatarabitan mo. Nyalaki day. Oh, nakita man na dito imot ko apin niya kan orange. Ha? Ang mga no ibagamanan nga ginawa kiso aging matan iti kastoy. Ibagam lang, tapno itapay lang lugoban kan. Ay, si kakit di mat mare, awan mat ibagbaga. Anyat amo, no plan-plan wamanan na mapan imbagay iti tao nga agninawak. Iso aging matak iti pinya nga urerabiin. Ha? Amok ti ugalim kat. Amin ang makitam kat ikam iti dakas aka ipapanan na. Ibabain mo mati tao gapo iti kasta nga aramid mo. Kwa? Ay, pasensya ka kuman mare. Ikarik, saanan ang maulit pa'y. Ay, nasaya at nagpudno na itang imbagang mare. Tungpaan ka kuman kat.
Uray la ag black tay tarupam. Makapahay blood ka, babae. Ditakan! Nakita da kami itay ang nagkuyog kiniberting. Taintulod na tiginatang ko a feeds ijay balay. Ha? Ang mga no ibagam manan nga dalimod a relasyon mi. Ibagam itan no kasta ti tumartaray di ta panunot mo. Takulaya kunday tarupam. Ha? Pakitaan ka manan iti istar ko naktuman. Kwa? Saan, Mare? Si kakit di man. Anya? Ikarek, saanan ang maulit pa iti inaramid ko, hindi ka na kayo ka ni Pari Kulas. Aklo na ka naglablabang sa kunay. Nasaya at cute di ata na amiris mo dayta. Salbag ka. Ay, pakawanan na ko, Mare. Promise, saanan ang maulit kunakmanan. Rumbang lang nga. Makadadaol iti biyag ti agasawa dagitang aramidam. Uray awan kinapudno kan pamanaknak mo. Nagturod ka amapan mangibagbagay ti tattao. Salbag ka. Kas iti nakunak, saanan ang maulit, Mare. Nasakitan da ito'y rupak, iti tungpang awan patinggana. Gusto lang. Barang agnakam ka. Anya lakit din. Cái gì sang lâu lâu nó cần ấy thì những chuyến nhỏ đó mà. Đó chuyện bình thường. Ở sang sao anh biết? Thế là anh không kiếm mà tụt nó thôi tại nó xa quá. Chứ ở Thủ Đức thì anh nghĩ là anh không thiếu. Thì hôm bữa em có đi để tốt nghiệp anh á. Thì em thấy ý đâu. Ý thì nó ở bên sân bay. Nó qua anh cũng gần. Nhưng mà chạy đường này nào cũng chạy khoảng tầm 15 phút. Ai trời, ước gì có mấy cái giống vậy. Tại sao không được có? Còn không thì nói chung cũng nhiều. Anh này nó không thiếu mình Thủ Đức mắc gì phải qua Bình Dương. Dĩ An chưa? Đó, nói Bình Dương là không đúng, nó Dĩ An thôi. Mày phải hiểu được là tại sao thằng Long nó lại từ chối. Còn Nó Long- khó kỳ rồi, đúng Long không? á Nó là muốn chịu. thằng em của anh thì là xưa nó bị lừa tình. Không, nó lừa tình thì nặng quá thì nó chỉ tầm khoảng bị đùa giỡn tình cảm bởi em Tiên. Em tưởng nó muốn tập trung cho sự nghiệp. No. Long là bây giờ phải có ai mở cái lòng đó ra. Nó chấm chịu rồi. Đúng rồi. Trước bên đây nè, em ngồi bên đây nè, anh với Tú qua coi mà. Anh ngồi ở đây mà bây giờ Ừ. anh trong đó cái là nó chạy qua nó coi liền nó Tú kêu á là lại coi ngồi khen này kia đó tại em muốn biết chị tên em không giúp. Sao, thằng Long được không? Không biết nữa. Long nhà sắp định bù nha em. Ủa, Lẹ. Lẹ, giới thiệu bạn liền. Con này. còn không bây giờ Long thường đúng không? Anh luôn. Anh đề xuất anh luôn bây giờ. Không, anh giàu tình cảm. Không, anh đúng là anh giàu thật nhưng mà giàu tình cảm. Bây giờ tiền bạc không nhiều nhưng mà giàu tình cảm ok chưa? Kỳ này thơm tho như nhảy sinh luôn. Khánh anh Bảo rất là trầm tính. Anh Hảo Long. ai cũng Đó, không con chịu. Vân đúng không? Long vẫn được mà. Long thiếu cái gì? Mới thiếu rồi anh tự nhắn đi chứ không Đó, mày biết Long thiếu gì không? thiếu gì. Thiếu diệu. Thật ra em không phải là người quyết định. Em chỉ là người đưa cho bạn tới cái điểm đó thôi. Đưa cái kỳ rồi. Ví dụ là em thấy người này tốt nè, cái em giới thiệu cho bạn thì bạn sẽ cảm kích em chứ. Bây giờ ví dụ như hồi xưa em với người kia qua nhau kiểu gì? Bạn bè giới thiệu không? Không. Nè, ai giới thiệu? Trong lớp mình gặp thôi. Thì Không nghĩa phải là là- nghĩa là cái Trong lớp không có lừa. cái trường nó sắp lớp cho hai đứa em. Là trường sắp chứ mày Là có trường tự là quen ở trường đâu. kia- là trường đưa kia cho em. Ừ. Cái chị còn lại là của em. Giống như bây giờ em cũng vậy, em muốn đưa ai thì em đưa thôi, còn cái chị chịu hay không là của bạn. Nè giống anh với người Em yêu sợ anh cái nè. gì? Em sợ cái gì? Nè anh với người yêu anh nè, đâu phải là nhắn tin rồi quen nhau, đâu phải gặp nhau làm chung với nhau rồi quen nhau chứ ai đi nhắn tin rồi ấy mà kiếm thử một đứa rồi. Bây giờ nhắn tin mày chỉ có một kiểu Ờ. thôi. Một Tinder. đứa coi anh Sơn nhắn cho coi. Tinder. Đó, mày cái gì không mà mày kiếm ơi, ngay bản thân mày cũng không phải là do mày kiếm nó trên Facebook rồi mày nhắn tin nó nữa, Bây giờ nhắn tin mà mày bắt con chịu nó phải như vậy thì sao nó có được em. nhắn tin mà đời yêu chỉ có một kiểu thôi. Muốn thì lát anh Sơn nhắn qua cho em coi. Không, để tí anh nói anh hỏi anh Long coi là Long thật sự muốn đâm cái kia nào, tại cái kia diệu nó hơi
Long thì thích cổ kính ấy. Nó kiểu nó phụ nữ truyền thống. Còn Kỳ Diệu thì nó hơi theo kiểu hiện đại. Trúc thì có thể là maybe Long có thể không chỉ làm 2 kỳ luôn, khi nào có đề xuất thì chơi. Tại sao? Ủa mày làm một kênh chắc làm lên không? Làm một kênh làm lên không? Nhưng mà khỏi làm. Không, khỏi làm sao được? Khỏi làm Nè, ví dụ nha, giờ là mày chơi với con Ánh, cái con thằng Nam đó, thằng Nam nó vẫn như vậy, mày dám giới thiệu con Ánh thằng Nam cho con Ánh không? Không. Tại sao? Nam nó bị Tại tâm nó hồn. tệ đúng không? Mà Long có tệ không? Không thì mày giới thiệu được, cứ giới thiệu thôi em. Ý là mày nói anh tệ mà với vậy Có đâu anh. mày nhớ anh hơn thì được gặp phụ nữ luôn nhá. Đúng. Lúc mà mình tải được đồ Không đây. Ok. Dạ. Được không? Long được không? Tức là anh nghĩ là em trải nghiệm rồi luôn ấy, là cái bữa đi tốt nghiệp của anh là em trải nghiệm rồi luôn ấy. Ý là anh không mời hết thôi, chứ bữa đó anh mời hết là hơi bị nóng lạnh luôn á. Đông nha. Ồ, sang kỳ ha. Ý là bữa đó anh không mời luôn chứ không phải là nó nói đâu. Sao em Long của anh là nó tốt mà. Còn biết nấu ăn nữa. Ừ. Đi làm về chỉ đi tập gym, đi tập thôi, không làm gì hết. Mà thấy nó có tin đồn gì với ai không? Có. Ai nữa? Cho nó lâu rồi, năm hơn rồi. Eo ơi. Sang kỳ quá để cho nó có Sao cầu mới. Bị đùa giỡn tình cảm. Sao rồi? Em Long của anh được mà. Thì nói chung là em Long của anh. Đó ví dụ đi, em thấy em Long sẽ hợp với ai hơn? Đúng. Không biết, sao không biết? Mày chơi với hai đứa kia. Rồi mày có chơi Không không? biết. Chơi gì? Mày có chơi với hai đứa kia không sao mày không biết? Thằng giờ nó thấy thông minh đâu. Nó hỏi câu chơi gì nó trả lời câu hỏi chơi gì chứ. Giờ thông minh lên này. Ý là hai đứa là chắc có chút là thân thôi. Đâu, hai đứa mà ba gấu. Mày có độc thân đâu ba gấu? Đúng. Ba con gấu. Mày thân Vậy là hai đứa nó có người yêu rồi. Đâu, Vậy mới ba gấu được. Đúng. Vậy bây giờ Vậy là chơi chút chưa có, Diệu có rồi. Chưa có. Diệu quen Ánh đó. Quen anh. Nó quen anh luôn. vậy hằng nha. Vậy bây giờ kích thằng ra khỏi ban gấu đi. Gì? Cho con Thi làm ban gấu. Đâu. Kích thằng. Đâu. Vui mà. Đâu. Sao không? Ủa mình có phải là người sáng lập ban gấu không? Đứa nào người sáng lập ban gấu? Diệu. Thì đó, Diệu Diệu đó. Diệu kích thằng được không? Đâu. Nè giờ Diệu với Ánh với Diệu với em là ai chơi hơn hơn? Dĩ nhiên là ảnh rồi. Em nữa thôi chứ. Sao bằng nhau được? Rồi người ta chơi từ nói đến chiều rồi. Gần nhà nhau thanh mai trúc mã nhau. Rồi người ta ngủ với nhau rồi. Ủa chứ hồi nhỏ hôm qua hàng xóm ngủ hả? Anh ủa thiệt á? Không phải luôn. Thời tụi nó vậy luôn rồi. Hồi chú tôi ngủ chung với Viên, rất là ngủ thôi á, con nít thôi mà. Đó không ạ? Không có cho ra ngoài được. Đâu hồi xưa ngủ chung hàng xóm nhiều mà. Anh không ai ngủ chung với hàng xóm mà người lớn đâu ngủ chung với đứa nít nữa. Nói tới giờ sợ bị kiện. Phải, thiệt á. Nói tôi hơn thằng nó bị giam cầm dữ vậy. Không cho em ra ngoài kiểu không có ngủ ngoài đường, ngủ trong nhà. Ý là ngủ trưa. Ngủ trưa. Hàng xóm trưa nhau qua nhà chơi nhau đầy mà ăn cơm nhà nhau xong rồi ngủ nhà nhau thôi. Chung sớm với nhau mà. Ra chơi không có bạn cái đâu mắc cười nữa. Thiệt á. Thì cái biệt phủ đó nó biệt lập mà. Thiệt á. Nó xung quanh có hàng xóm Không, rồi. nhiều khi thiệt á, bị lập thiệt á. Không có bạn bè xung quanh luôn. Nói chung thì nhà cũng giàu bố công an thì đâu phải dám chơi. Bán kính 2 cây rưỡi km có cây xăng nào đâu. Tại vì cái đoạn bố công an nha bà bị 30 triệu lên hết. Gì vậy? Chưa ngủ muốn ngủ gì nhà ngủ rồi chứ đi chơi đi Mày chơi. lại không hiểu Không, rồi. cái cảm giác mà kiểu đi chơi mà xong rồi ăn mấy đứa nhà đó luôn nó vui hơn với lại kiểu tức là mỗi hôm một nhà hoặc là cái gì đó chứ không phải là Người ta có quen ăn đồ của mấy hàng xóm đâu, người ta ăn sơn hào hải vị không chịu Cái ăn. thời của em là cái thời vừa kết thúc điện tử thể. 2K3. 2K3. Thời của hàng là thời vừa kết thúc điện tử thể, thời của Sang không muốn hết rồi. 2K3 vậy 2K2 được không? 2K1. Cái thời điện tử thể là cái thời mà anh em xúm nhau 94. Mua thẻ 95. về để cho thêm mấy phòng bát á để chơi 95. nhảy số. 95. Anh em gom nhau về 95 tập gym. Mặc áo đen. 95 tập gym mặc áo đen, giảm cân. Nhắc tới ai biết không? Anh thua rồi, cắt khúc này lên trên Khánh. Nãy nó chơi anh Khánh cái húi. Anh Khánh không ra tay thôi, tại vết thương lòng anh Khánh nó chưa hồi phục được.
Cái tuần sau. Sao em Long anh không? Không thì tắt ra để nói cho gọi. Thì khúc này mình kết audio ra thôi. Không đáng suy nghĩ, em Long tốt mà. Được. Này quay 10 phút không? Bạn kiểu húi đâu, bạn sang đâu mà. Nói vậy đâu rồi, nói vậy đâu rồi. Long không những tốt mà làm cũng tốt nữa. Làm việc Rồi, á. tốt em. Thấy nó chăm chỉ không? Nó không tắp ở Facebook luôn. Anh ngồi tắp, anh hỏi chung lên tắp nó lướt gái biết luôn. Sao Long được mà? Giới thiệu thì cũng Không phải giới thiệu, mày đi ăn thôi, nó tự làm thì nó làm. Bây giờ Ví dụ mày rủ đi ăn thôi bình thường không mà. bây giờ anh chỉ cho em một cái tiếp. Sao hôi nữa? Nó cứ kêu ai cũng thôi, hết mình nó không mà. Bây giờ bữa bạn đi ăn đúng không? Nó chứ là hiện tại đang kẹt với đồng nghiệp, bây giờ không mấy giờ rủ ra ăn chung được không? Ghê, Ngọc sang lạnh để bay ám cái tút này phải bị nhiều rồi. Bình thường mà, mày có lừa làm gì có hai đứa đó đâu. Nhân trong này anh Ê, đi chơi, ê, giờ rủ bạn theo mà. cái ví dụ cơ bản nhất là Bạch Tuộc đó nó cũng chơi cái gì? Chơi này gọi là gì? Cầu lóng. Đó. Thế thôi. Rồi nữa. Sao hơn hết vậy? Không thơm, kèo em thơm. Không thơm, tôi bắt luôn. Em anh á. Con em anh á. Tiến Khánh vô một cái mặt anh nữa. Mai mốt á, anh ghé mấy cái clip của nó, anh ngồi coi rồi cái đoạn outro cuối á. Nó nói tốt về anh nhiều lắm. Rồi. Giờ nó quay Bị bóp luôn. Vô report luôn. màu xanh đúng không? Ủa lộn cái gì? Xúc phạm. Đúng rồi. Bị bán. Và miệng 30 triệu. Không còn là 70 nữa. Có audio trong đây nè, chú khống gì? Có đây luôn hả? Rồi xong Không lát anh lên. Không nói mình chơi kèo. Đó. Nói anh Khánh nha, chơi không? mọi người nói Anh Khánh thầm thúi. Rồi. Em ai ăn đó? Em ai á? Hồi Gửi lên app cho anh nha. cái khúc gì ai tốt ai xấu á. Rồi. Ai tốt ai xấu á. Xong rồi mày rồi. không phải ý vậy. Thằng không nói gì cả, im lặng thôi, im lặng nhẹ. Ví dụ là hỏi Long được không? Cái nó suy nghĩ. Rồi. Cái Khánh được không? Không. Mày làm đi. Không. Chiều. Nha, em nói là anh Hảo được không? Anh Bảo đâu, giờ nó không, cái Hồng rất nhiều. Riêng anh á, nó kêu nặng luôn. Nặng luôn á hả? Giống nặng. Không có gì nha. Thì tí mình có audio mà, mình chơi kèo chắc thôi. Tí hồi em nhớ cái hương mục anh chụp không? Ok anh. Hương mục mà 4K. Rồi, quăng lên đúng không? Quăng Đúng lên. rồi, em bắt về AI video thôi, lấy video gốc này thầy. Đúng rồi, quăng lên cho Anh nó. ngồi anh xếp. Anh Khánh coi từng viết luôn. Tên Khánh là Khổng. Để xíu em gửi cái clip gốc ở lên cái kia cho. Không mà có chữ G kéo dài luôn vậy nữa. Không, thật ra tuổi trẻ bây giờ nó hay thích kiểu vậy á. Nếu mà anh mốt anh up kỳ đó, mấy kỳ 2K4, 2K3 trở lên trên đây thì em nghĩ nên vậy. Thật ra hôm bữa mới lướt cái bài viết kia. Là đang nói vậy? Là sao nãy giờ chưa hiểu gì luôn á? Tức là Kỳ nhắn tin với mấy đứa con nít á, từ thêm kéo dài đuôi ra nhá, hay gửi mèo vô. Không nha. Chúa ghét luôn á. Bây giờ nhiều đứa hiểu không? Nghĩa là nó phải, nghĩa là ông phải dễ thương thì nó phải chịu coi cái đó. Thì tùy anh Khánh, ý là tùy đứa anh Khánh áp tốt về con nào thôi. Ý là anh mẹ không thích dễ thương. Bây giờ nhắn tin á, nó còn phải còn liên tưởng tới ngoại hình nữa. Anh mẹ không thích dễ thương. Không, nghĩa là một cái hàng mà nó hơi bị Ê, mà nó nhắn tin nó có đứa chưa gặp mặt nhau lần nào yêu luôn. Dị Đấy. dạng không? Dị dạng không? Tình cảm luôn mà. Dị dạng. Xác nhận tình cảm luôn. xác nhận được nó tình cảm xác Nghe nhận. thôi cười phải không? Cái xác nhận này là thấy uy tín duy nhất là chỉ có giấy đăng ký kết hôn rồi. Mà cái uy tín thứ hai là giấy ly hôn. Nó cũng không uy tín lắm á. Uy tín rồi em. Với em cần xác nhận gì, xác nhận mờ mà. Hàng dị dạng. Sao giới thiệu em Long rồi? Sao giới thiệu được không? Em Long thôi, ý là đi ăn bình thường thôi. Đúng rồi. Nói gì mà im cũng được á. Khó yêu. Còn không thì Khỏi Em em nói gì mày nói xấu Long mà. còn không thì mình cứ rủ bạn đó thôi, ví dụ vô tình đi. Ủa vậy sao bữa rủ con bé kia đi chơi cầu lông đó? Rủ đi chơi thôi. Ủa Đi sao cũng em rủ đi chơi, rủ ý đi là chơi. sao em không Nhau rủ mấy mà. đứa kia? Hả? Không rủ mấy đứa kia. Rồi, tại Ôi, nó tại- giấu Kỳ. Dấu kỳ. Nghe cũng xa làm. Vậy anh Khánh chạy lên. Anh Khánh chạy lên. đó. Em cho Thôi, một cái địa điểm thôi. thôi. Em chỉ cần cho một cái địa điểm thôi là Đúng. vô tình gặp nhau hết. Đúng. Không có trùng hợp. Nói về tình không phải. Đúng chung. Thì cháu chẳng nữa thì gặp được đi ảo thì tức là nó không có liên quan gì đến nhau mà vẫn gặp được luôn á. Trung bây giờ chỉ có bài sóng gió mới chạy được Trung thôi. Không có bài nào chị Ngày không tin nha, anh kể
nghe nhiều chuyện. Là hôm đó là anh với bạn anh đều lên Sài Gòn, hôm đó đứng đợi chung cái đèn đỏ Bình Thạnh luôn. Tức là hiểu không, tức hai đứa đều hút nước khác nhau nhưng mà cùng hôm đó đều lên Bình Thạnh, nó là thằng kêu anh luôn. Tức tại sao trùng hợp hết. Rồi bây giờ phải giúp nó có cái gì đó sự, hiểu không? Đúng rồi. Duyên số. Nó bạn anh thì duyên số gì? Tự nhiên không hẹn Đây, nhau, khác hẹn rồi. nhau. Chồng Thì nó đi xin việc, còn anh thì anh đi Chồng cô à? ấy. Rồi hợp lý. Có kịch bản rồi đó, cái thứ rồi chồng. Anh Long được mà. Hợp lý rồi. Còn không anh Bảo cũng được, anh Bảo cũng dễ thương. Đấy rồi, anh đâu là suy nghĩ. Còn Bảo thì Bảo thấy chưa? Thấy rồi, anh còn ghê gì nữa. Anh còn ghê nữa. Anh không. Anh đánh được không vậy? Má yêu hãy ba giây. Chịu. Em nghĩ dịp đầu. Chỉ là hẹn gian thôi. Còn không anh Hảo cũng được. Được rồi. Anh Hảo sao? Thôi. Còn không anh Hảo cũng Anh Hảo được. thì sao? Đâu? Anh Hảo là có chuyện luôn hả? Ừ. Anh Hảo là có chuyện hả? Không, anh Hảo hối cưới á. Anh Hảo hối cưới á, mẹ anh Hảo hối rồi. Quen được tầm nửa năm anh bắt đầu. Gì nửa năm quen tháng. Tháng nó đưa về ra mắt luôn rồi. Có duyên là cưới liền. Một đêm thôi. Hữu duyên một Một ngày. đêm một là cưới liền. Là sao? Là một đêm là sao? Không hiểu sao. Một đêm một là cưới liền. Không, hiểu ý là không? hữu Anh duyên hiểu một không? ngày em. Anh không hiểu luôn. Quen nhau một đêm một thôi. Thằng mà nó không hiểu á. Có hàng liền. Nó chùm chú luôn á, lên tối ngày anh lên chat server đua zin của nó. Ngồi coi gì á. Xích gay. Có gì đâu. Laptop cá nhân nó mở có 1/2 laptop máy tính mà. Gì? 1/2 còn lại thì Bên- nói. Bên treo, bên kia coi. Máy màn hình nó tới 100 inch lần mà. Bữa thấy rồi, hôm bữa như gửi thằng trai nó tay chân bụng rủng trơn làm gì đâu được đâu. Gì vậy? Chứ gì nữa. Tức là em vô tình em lướt cái tấm muối. Thằng Nam nó có đẹp trai người ta quên mẹ mặt nó rồi. Thằng nào? Thằng bồ của con không phải gọi là bồ lắm Đấy anh. là tuy không đẹp trai nhưng mà khùng. Thằng nào? Bù lại mà. Bồ của Cùng bạn tình của số con Nam, á. bọn bạn của con Hằng. Ý là anh có yêu ai qua tin nhắn chưa? Nhắn tin suốt 1 năm trời không gặp nhau được gọi là yêu không? Có. Thôi, Ây cháu da. chuyện. Thằng mấy kia Nè, không hợp với Diệu là Nó muốn hợp với Diệu nè. thằng kia quỷ không à. được không? Hợp châu. Hôi Hợp gì châu anh đó. thèm thơm mà hôi gì. 15 rồi.